Dal ni gital gipa khobor na ismang sakan di kon sang satai ramchak swa. Reperang GSI video na main barok nge mijalonin ansini India o Minister of External Affairs JS Jaishankar. Bini akan giba kata mijalonin barok nge na isman kaman kujenga bini akan giba kata ko na isman ja mano knatken. Bini akan giba kata reperang menio operation sindur ko khanas kan Pakistan na aro US na information ko natana. Pakistan na mai diga natana terrorist biap rangko san goa again strike again uni gemana simang gochak na be na simang ni Pakistan military biap rangko de mamung ko ba target kajawa nimang ba chingon information ko onata nimang ANI news so unbaksana didi news so kepen news so ba kani mo ya bini akan pa kata ko ANI social media post ka chum remove kai ga jok diba mandirang download kai mana dauna kheng ba upload kai nga ya ko viral kai nga mo anda kemo mengeben khobor rong jok pengrang Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif bini agana khobak na mana Nur Khan airbase so aro gopun biap rong ba Indiani missile ka akana strike ka uni ortho demo tadi ya kata khora information khora Pakistani Army Chief ba Asim Muniran tangan bina information ko nata nimeng bian tan khura chakinga except kai nga uni ortho de India je biap rangon strike acham wada kakketunga ye thol jamo Pakistan na thang except hanga ndagam yade pekpong ja unbak sanar pengrang anchini India mang Turkey mang daw relation nam jaya maini gaman menio operation sindur ko ka asomoyo misal rangko aro rocket rangko atani mang aganinga ya Turkey ara uni gaman Turkey mang India mang je manderangan business kaya cham wa mandirang Turkey bustu wacana gata boycott kainga strike ani ko nama na bisong promise kaya mo jeko kan ngin chmode kume chatenga titang business ka ba mandirang wa ko na ismana nga video ko ni na gata ja manot natken manggaban khobar ong jek perang US ni President Donald Trump Palestine mandirang ko dingtang biap chief ra bana gata ye Libya songo biap rang ko menga proposal nga gol phoinga Palestine mandirang re bai meng dong ma dong jua Libya ni government ara ya ko accept kama kha jua ya ko ja mano sama segino video ko ni sing par perang na ismang video ko bo ni yang bo re perang ang chin kama na dauna kheng ba chini India ode ya operation sindur ni gemen machot ku jenga public rong ba gol phoinga political rong ba pa amandiran kusin ba skani ko kama na anda ke mang da ode ya sa video na men ba rong bong ha yan mijoleni unga JS Jaishankar ni akan pa MEA Operation Sindur ko kanas kang Pakistani information ko natana Pakistan dong ba terrorist rang ko sa attack again Pakistani military dong ba biap rang ko de mamang ko ba attack ajwa uni gamana ismang response kana be ni mga akan tana un baksani US na ba kana chok information ko ora chok mo yan dak ba obosong nas kangan that because even at the start of the operation we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Tade India ni dengtang biap rango strike ani mkswani de. Jen salo India terrorist biap rangko army camp rangko strike amo. Pakistan nang irthalet kajok. Rocket rangko guachok. Yani ke mensa India ba chang satai. Irthalet kaga ka aro gopun biap rango ba bom gala. Yan dakke dakaba events rangko de decision rangko de public na expose kana nangja. Darang na ba. Tadi yako knani geman menikani geman manderang suspicious ka nga. Ma political stand na sama rebenga ba sosmio election amnasa chenasa yan dakba khangko khama nimang akani mo. Aro may ni geman rang getek ceasefire ka wa ko ba manderang doinga. Yade kasun ja mano de bini agani ba tharang ni geman public rang bangen kusin singen ni kenga mo yan nakaba obosta ko tawan chung jamanu ba ni kwenga na simang ya Jaishankar ni agani ba thani man mai ko chanchinga bini agani ka tharang among ja ani khamen chuksun simang ba vietnam gen je kon makhangchi India disin again ba khampa gen unas khangan na thani bobul na uyat ken simang ode ba information ko nat ken simang ode nang ni strike anas khangan Riangnas kangan nangko
wa bobolrang sotna skensim ode man genchim maini gemen na jadana tangan na ni strike anas kangan na ni bobolna information ko na to de bisong ba emboss ka sogen nang ko altui mung sotna managen dawde bini agan ba khathana men national security na concern ngamo problem nga uni gemen bini agan pa statement nang ko manderang ken ba bi ko modi government ni ko rakala nangani mung demand khaya arom khangchin dakba obosang nang genchi mongode namen problem mongen public promo public manderang na ndakba information ko secret nang ko expose ka genchi mongode ita na ma ujamo uni yumanan da ode manderang bangan suspicious kanya mayara political stance sama rebeng bas lasme politics kala sa ndakba exnan ko ama ndine men question sing gabarang ko ba nama ninga karawan question sing again mayna yan dakba information ko manderang ma shani gaman kani gaman mo ndaki ok nang jacham ndebna simang mai di tansiya na simang bangni kamen seksno Vietnam again andake mo ngabon khobor ong jok apsan dakiya operation sindur ni gaman Pakistan ba bon kujenga bismak tong khwinga mo Pakistani manderang accept kanga aro bakma manderang accept hata takbarang ba tong khwinga ndiba Pakistani prime minister an tangan seba sari pa naganea mijalo kesa ibnso pangsno Pakistan army chief ya tangan bisuni prime minister na ba information ko natana Nur Khan airbase rango aro kupun biya prango ba Indian strike ani mung ba mo biya tangan ya ko accept kanga 9:10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया साहब हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं ni ortho de India ni je beprangon strike acham misal galcham borang accurate nga ar khaket bebe phetpong uja ya khan chin dao proof ko manenga mo ya binia ngani ba khathaba ta social media ta madrang share ka tokinga ong chumota nen ba banga foreign media rang ba anchini India ni kosako ong gizda ba khathang ko agan barang ba banga ni ba da kasin jasin warang expose ong bainga je bongbor pena ya khoban ismang ni ekta ani comment section no share kana margen Anak mong ngabon khobor nong jok India mong Turkey mong foreign relation on siya namba jay mo maini geman na menyo operation sindur ko ka asomoyo Turkey government Turkey Pakistan na drone rang ko aro missile rang ko supply ka ani mong akani nga uni geman san sini India ni government public rang namnik chenga dade Turkey mong business agma manderang boycott ka ani ko nama ninga promise ka nga mo pledge ka nga Turkey na aro Azerbaijan na je busrang kon ya gi gina sona supply ka ngachim borang go ko don thongjok ban khai don jok boycott ka don mo संकल्प लेता हूं कि हमारे देश के दुश्मन आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान को समर्थन देने वाली टर्की अजरबैजान ये दो देशों Turkey ni government ba suktung je kon rokhomari tak ba khatang ko agana ni ko khnanam ana yan dak ba obostong inchi mo dem khang china foreign relation ba problem ngen uni gemen na chini India ba simsak na denang ada nangenga ndak emang menggebon khobor jur perang US ni President Donald Trump Gaza ni manderang ko Palestine ko kepena sonara bana muksonginga biya Libya songni government baksa golpuenga ya Palestine manderang ko donna gatamo tade Libya ni government ara Donald Trump ni propose ako accept kama khajwa ya khodan chingre bang pas asume sama second un baksana Palestine manderang ara Gaza nong parang ara e Libya o rebaimna khatima dongma dongjo ya khodan ching jamano sama segenok ndi ba ya khamrang daw bini khani muksoni de maina Gaza dongpa manderang namen problem ngamo charnga manjenga thua donga sukungja siang bare siangya Israel ba continue era chakenga yanda ka ba obosong ani geman daude kepen biapchina proposal ya mandirang ko don nagta ya binyagan ba khatharangara khamrangara chusokama chusokjamo ya khodan cheng rebeng ba salsumyo nambati matsigen reperang dalni video di yarangsan jerang na simang ye video ko ni swingacham namne kenchim ode reference kharna share kabo ketalong ye jerang na simang ni swingacham na simang ba subscribe ka ai don namat gen changbro namgba khoborang ko aro video rang ko man sogen nisong pa sa kanti ko na simang ko mutera